Yo, what's up again, beautiful people? My beautiful name is Gabon. I'm back again with another beautiful story for today, man. Yeah. Ibintu by'amore by'aba diaspora biragoye kwe. Main character wacu uyu munsi mwitende wa? Mwitende Gabo. Okay. Sa baba inzina umwite Gabo. Okay. Gabo ni umujama. Ngo tuyiko. Oya rata. Impamvu nkoresha amazina no kugira ya hano mu rugo kugira ngo basi story nyine itahuke mu rugo muyumve kandi ryoherwe. Ngabo ni umujama uturutse muri Cameroun yibereyo ariko yarize yiga neza afite degree yo hejuru muri IT. Yize IT. Rero yigiye no ku kigo cyiza cyane kandi gishoboka rwose. Cyiza rwose arangije akoze graduation. Yakoze graduation muri 2014. 2014 nibwo yakoze graduation. Ariko rero ngo arangize arize ashaka akazi arakabona. Ariko ikigo cyamwigishije kiravuze mu bana. Rero Ngabo kubera ko tumuzi ko yize IT kandi ayishoboye neza, reka tumwohereze mu kindi gihugu dufite ama branch yacu y'ishuri ryacu kugira ngo wenda azajya agira gute, azajya aza yigisha abana muri Gabon. Bamwohereje muri Gabon. Noneho ngo arangize kumwohereza muri Gabon, aragiye nk'umwarimu wo kwigisha IT. Aragiye ibintu bisanzwe biraho ngaho arigishije, ariko bamwishuriye itike y'indege. Agize gute, aragiye muri Gabon, aricaye bamukodeshereje inzu, baramugaburira kuko gari ikigo cyamutumye. Ntabwo of course bari kureka kumugaburira kumugira gute. Nuko yinjiye mu kigo atangiye kwigisha neza, arigishije. Ntibyamutwaye igihe kirekire, ukwezi kumwe atangiye kureba kagakobwa keza, atangiye kukareba, arakarenze, batangira kukuvugana. Buri uko ari kwigisha ako gakobwa agatangira kumwucira amasiri, bavugana duki sweet nothings, ibiki twita twatuzina ibiki n'ibiki. Warangize rero yaciye n'ibyumweru bibiri bamatangira kugira gute gukundana. Ariko mutekereze neza, muri iki kigo uyu mujama yari ari kwigisha uyu mukobwa ibintu by'ishuri cyane, ni ngaho ufata ni ngaho bwari bukeya, byari nkabukeya. Ariko rero ngo arangize tipe we aramukunda zakwera, umukobwa muri Gabon kubuza umukameroni. Koga ni mwiza, wagira ngo buri munsi yakazazuka bakamwinika mu ibase y'amata, bakamugarura bakamusiga amavuta y'ubuki. Umukobwa yari mwiza kweli. Ariko rero ngo arangize umukobwa ntabwo yakunze Ngabo ngo amukunde kubera ko gusa nyine yaramukunze kubera iki, ari mu master wa IT. Buri uko akoze ikizamini umukobwa akagenda akajwengera kuri Ngabo akamagira kwa kundi nyine yajwenze, kama yinjira muri systeme y'ishuri akabamuhindurira amanota kubera yatsinzwe. Ariko baje kumuhamagara bakabona yatsinze kubera iki, ni umukobwa yaramukundiye cyane. Umwaka wa mbere bigenze gutyo umukobwa yatsindwa, akaja kuri Ngabo akamubwira ibintu zakomeye, wampindurira amanota. Ngabo nawe kubera ko rwenga cyane akija muri systeme ahindura amanota. Umwaka wa kabiri agatsindwa umukobwa. Nababwiye umukobwa hano ibintu by'ishuri si cyane, iyo mpano niba ari impano simbizi, ubwenge bw'ishuri si cyane. Noneho ngo arangize umwaka wa kabiri akagenda akajwenga Ngabo, systeme y'ishuri agahindura amanota. Umwaka wa gatatu, umwaka wa kane muri semester ya kabiri, kubera ko yari azi ko Ngabo adashobora kwinjira muri systeme ya Gabon kugira ngo muri systeme ya education kugira ngo amuhindurire amanota muri systeme nkuru. Avuga nta mpamvu yo kubesha uyu mujama w'abandi, namukundiraga kuko yakazampindurira amanota gatsinda kimuka mu wundi mwaka. Ariko ga rero hano hapa ni papa nyangumi, nigendere njewe nyine ibintu zose mbyikorera. Nuko noneho ngo arangize aragiye abwiye Ngabo sasa yewe nagukundiraga yuko wakazunkorera ibintu zose,
ibi bintu zose wihangane dutandukane. Ako kantu kakwaza ngabo cyane karamubaza kwera ngo ataha kazamwandikira ama message, yandikiye ngabo message wowe, ngabo kazazandikira umukobwa message, aramwandikiye message arambwira wowe ibi bintu zose ukoreye kurya wakaza unkunda kubera ko warunkunze ko wakaza unkunda kubera ko nakaza nguhindurira amanota, wowe reka kubwira iki gihugu tuzokibamo ntabwo uzotsinda aya manota yawe, nzona yahindura, niba naguhereza n'amanota meza nzoyahindura none utsindwe burundu. Ubwo ari cicike igihe c'ikizamini gakiraje cyo graduating ngo urangize kaminuza. Nuko none ngabo arangize kubera ko yari umwarimu w'ico kigo, bamuhereza irumu uwo mukobwa yari gukoreramo ikizamini, bayihaye ngabo kugenda gukora iki ese bakazakora ni investigation ya si kwa kundi nyine abantu bazagenda bifashe umugongo bari kureba niba hari umuntu uri gukopera, niba akazi ntibazakoresha. Nuko noneho iyo room uwo mukobwa yari arimo niyo bahaye ngabo kugira ngo akore kugira ngo arebe nyine udukosa twabereye mu kizamini. Umukobwa nawe ko nababwiye ngo yari igipfu bitujanye n'ishuri, naho yarazanye agapapuro ko kuja kureba, yari afite inkota nyine yari afite, aricaye ngabo amaso yo yari ari kumureba akamureba gubitikisha ku buryo umukobwa nawe akazagira isorese, nimburamo igipapuro akambona, nimburamo inkota akambona, ngabo nawe yamwicara aramureba kwera. None sinzi ukuntu ngabo yahindukiye gutya, umukobwa akuyemo inkota ngabo abaramufasha kumufata rero akambwira sasa narakubwiye ibintu biragoye. Afata igipapuro ciwe ngabo aragifashe arakibitse, aramubwira genda kwa admin ugira gute muvugana. Umukobwa wo kuja kwa admin agiye kuri polisi, mbese reka tuvuge yagiye kuri ribu yo muri Gabon. Nuko aragiye aramureze, yerekana nawe message y'ukuntu ngabo wose yagiye amutreteninga, amutera ubwoba yuko azamutsindishirizwa ikizamini azotuma adatsinda. Polisi ibimenye ngabo agira gute arahunza, agiye kuri banki aretera amafaranga y'ibintu byose. Naho polisi yo yamenye ko umuntu utari umunyagi amafaranga agize gutya aragiye. Polisi nayo izitanga amakuru ikavuga ngo uko bimeze kose, ikagenda itanga amakuru ku maboda yabo, ntimwemerere uyu muntu runaka, berekanaga amafoto ya ngabo yose ko adashobora gutambuka. None ngo arangize ngabo aragenda ngo agere ntiyagera ku mupaka neza, aviramo ku mupaka yinjiye mu ishyamba, aratorotse aragiye. Yamayinjira muri cameroun wabo aritahira, polisi iramushaka iramubura. Ariko uko bimeze kose ngabo ntashobora kwinjira muri Gabon, and of course are wanted. Nuko man, that was the story for today. Ariko story mwiza ni iyi, siko ubushuti bwose bufite umumaro. Ubushuti bwose siko bugira umumaro, siko bufite umumaro, kandi muzabanza muperereze ubushuti bugamije iki, bufitiye inyungu kuri njewe na nyira. Hari lesson ushobora kuba wize, yandika hano muri comments twigendere. Thank you guys, thank you for today. That was the story for today. STORYSODE8 bisobanuye ngo ni Imana y'inyembaraga. See you in the next episode.